Izvinite, za Kotor, izvinite. Stvarno? Ono je Vrmac i preko puta Vrmca je Sveti Andrija, utvrđenje, odnosno Vranovo brdo gdje smo bili prethodnog vikenda. A sad idemo na Vrmac i idemo do vrha koji se zove Sveti Ilija. Od Svetog Andrije do Svetog Ilije. Tako je. Opet jedna lijena tura, idemo kolima do tvrđave Vrmac i od nje bi trebali pješačkom stazom da se samo malo ispenjemo i imamo lijep pogled. Evo nas kod tvrđave Vrmac, koja je poznata. Za nju znate, tako da nju nećemo snimati. Ali evo samo da je mahnemo. Posle tvrđave Vrmac vi dalje imate asfalt i možete još kolima, ali nije poenta. Idemo malo da šetamo ipak. Došli smo odavde, tu je kraj asfalta, to jest asfalt ide i ovamo i vodi nas dolje, Ivo, je li tako, u Kotor s druge strane? Jeste. A Sveti Ilija vrh je na 5,5 km odavde. Tako je, nekih sat i nešto, idemo makaramo. Ćao Tivtu, prevraćamo te danas dosta. A i Kotor s druge strane. Ono što je zanimljivo jeste da za sada smo dosta kola vidjeli i vidjeli smo dosta ljudi, ali sve stranci koji ovdje kampuju, šetaju, nešto previše lokalaca i nema. Iako je nedelja i super je dan. Evo kakav život. Nakon svog života jedan frižider može da ima, da skuplja kišnicu. Nek tamo još dva. Kada, neko pojilo. Ovaj put je za sad dosta dobar čak i za manje auto, iako je šljunkovit, ali nema potrebe na ovakav dan, poenta je šetati. I vidimo Štirovnik. Inače, Vrmac još uvijek nije park prirode dok ovo snimamo, ali se nadamo da će to postati vrlo brzo, kako bi zabranili dalju gradnju i naravno lov, jer ovo mjesto treba da ostane ovako čisto i netaknuto. Tako je. Apsolutno. Mislim da je ovo jedna oaza koju Bokelje imaju. Nekako na putu do ovamo sreli smo jako puno stranaca. Uglavnom stranaca, Uglavnom stranaca, što nam negdje ukazuje koliko se posjećuje i vikendom ovo prirodno okruženje. Evo ga sada i Kotor, negdje je gore i Pestingrad koji treba da snimimo i naravno put kojim smo se spustili. Eno ga vrh gore, blizu smo. Potpuno lagana tura, na ovaj način. Ako je penjete s mora, isto je valjda lagana, ali eto. Evo nekih temelja nekog starog objekta. Zidine uglavnom. I tu smo. Evo još malo austro-ugarskih zdanja. Inače je baš popularna tura, sreli smo dosta ljudi. Veoma prometno mjesto. Što ima smisla, mislim, između Tivte i Kotora je Kotor, Tivat. Kad smo već kod toga, Ivo, kategorija, šta vidimo? Odakle ćeš da krenemo? Ok, hoćemo da krenemo s desne strane. Ajde. Od Luštice. Može, evo je Luštica čitava. Luštica. Tako je. Vidimo tamo Stradioti, vidi kako se nazive. Jeste, malo se vidi. I vidimo imamo Solilu. zaliv, Solila. Tako je. Čak vidimo jaz tamo.
negdje u daljini. Ja se vidi, naravno Lovćen, Štirovnik, nezaobilazni. Ispod Kotor. Šta još vidimo? Kotor. Orahovac. Tadam. I iznad Draževog vrta, mjesto gdje smo bili baš prošlog vikenda, Sveti Andrija tvrđava, odnosno Vranovo brdo. Tako da baš jedna lijepa panoramica. A znaš šta još vidimo? Šta vidimo? Da ti pokažem. Nikad veći. Šta je ovo, ljudi? Još nam niste rekli šta je ovo, ko je ovo? Strašan logo, svuda ga gledamo, ali sad je stvarno najveći. Toliko od Vrmca za danas. Tura od nekih koliko? Sat vremena, tako da ovamo. Sat vremena. Uz kratke pauze. predah je. Lijepa tura, definitivno poznata. Ja sam mislila da je manje poznata od ovoga što smo vidjeli danas. Ima jako puno ljudi. Za kraj, sve što želimo da kažemo jeste da želimo da Vrmac bude park prirode. Park prirode je Vrmac. Nema drugog načina. Nismo rekli da je Vrmac dio Lovćena, nismo? Mislim da nismo. Vrmac je dio Lovćena, to je logično, jel? Logično i interesantno.